nja kurara mu ikanisa niho nagaza ndara nagaza ndya umwembe je nigeze kuzandarira imyembe cyangwa se nkawiririrwa ndibuka rimwe nigeze kuja gutombora njana igiceri kimwe nari mfite mutima urambwira ngo njane je kugura isabune mesi umwenda nari mfite undi mutima urambwira ngo reka nje kugitombora muri kazino ngo ngishiremo wenda corya ibindi biceri nkabingahe kabona yo kwiririrwa nshike naco ngiterere muri kazino naco kiraribwa ico genda senga nari ngiye kugira ngo icumweru ca kabiri ndi mu masengesho haza umukecuru mwene wacu w'umunyamurenga pane bingi byandi magambo araza arambwira ngo nzomubwira ngo ico tuza dupfa ndi mu masengesho nta rubanza ngirana nawe atarankabye ifaranga ntazo namukabye arambwira ngo nzomubwira ico tuza dupfa nawe ngo ico ngo kandi nzomubwira ngaho nashize ngo ibiheko byiwe ngo birindwi tiya navuga kimusarire aravuga ngo nzomubwira aho nashize ngo ibiheko byiwe ngo birindwi ngo kandi nzomubwira ico tuza dupfa ndangize mubaza ijambo rimwe ndetse mukecu ariko noneho wamenye ibyo uhaye umbwira ngo ndabizi wa mwana ngo kandi uzombona. Ikaze bakunzi bacu abadukurikiranira hirya no hino ku migabane itandukanye abari hafi abari kure tubahaye ikaze uyu munsi wa none twongeye kugaruka mu mavuta masha nawe wisanze hano bwa mbere tuguhaye ikaze turabizi ko uzanogerwa n'ibiganiro byacu tuganira ku ngingo zitandukanye dutanga amakuru tuganira ku by'ubuzima bwa buri minsi yose ama opportunities atandukanye ari hanze aha ibiganiro byose turabizi ko utaburamo icyo wifuza so uyu munsi wa none rero iki kiganiro kizanyura ku macana abiri mwari musanzwe mutumenyereye kuri Rurambo TV show ariko ku mpamvu nyine zitumanaho iryo zina twabaye turibitse uyu munsi wa none turimo turakoresha Lior Media aho niho muzadusanga ndetse no kuri Ruhanama TV1 ngira ngo umutumirwa araza kubibwira benshi muramuzi mutumirwa mwiza afite amakuru meza ashaka kutuganiriza mutumirwa nguhaye ikaze uyu munsi wa none. Yego murakoze cyane. Yego tunejejwe cyane no kuba muri studio zanyu kugira ngo tuganire twungurana ibitekerezo ndetse duhahanirane n'amakuru atandukanye nk'uko waruvuze nje nitwa Ruhanama Richard murakoze cyane. Asante cyane. Uyu munsi wa none tugiye kuganira afite ubuhamya buremereye buhamya bufasha hari abenshi wenda babwumvise ariko hari na audience yacu hano ngira ngo bashobora kuba bamubonye bwa mbere cyangwa se bagiye kumva ubwo buhamya bwa mbere twagira ngo tumuhe ikaze kugira ngo atangire aduhe story yiwe y'ubuzima. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Mbabarira reka ntangira nsoma ijambo ry'Imana kuko nubundi tugiye muri angle y'uburyo bw'umwuka. Ni mu ba Efeso 6:12 havuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Hano mu gitabo ca Zaburi rimwe no kuri rimwe tugere hano nko kuri 4 haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi. Kuri 2 none akeneye ko tuvuga cyane ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Muri Yakobo rimwe no ku murongo wa 3 kugeza kuri 4 haravuga ngo mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako mubone gutungana rwose mushitse mutabuzeho na gato. Amen. Amen.
murakoze cyane. Nibyo nari mvuze ko nejejwe no kubana namwe muri studio zanyu, kugira ngo tuganire mu mwanya muto, kandi ndifuza ko buno buhamya bugera kuri bose ndetse bukabafasha, kubera yuko ubuhamya ni imbaraga, kuko ni bimwe ku byageze ku buzima bwanje, kandi wenda bigera no ku buzima bw'abandi bantu batuye isi bagaca mu bisa n'ibyo. Iyo rero ubwiye umuntu uburyo Imana yagufashije n'ubwo ibigaragazo bitarashira mu isi, akumva uburyo Imana ifasha, akumva uburyo Imana izamura, kandi byose bigakorwa kugira ngo icubahiro gikomeze kibe icy'Imana, bihesha abandi bantu kwiringira no mu gihe barimo baca mu bigeragezo nk'ibyo ngibyo. Story y'ubuzima bwanjye ni ndende, ariko ndagucira muri story nagize y'ubuzima buri mu gihugu, ndi mu gihugu cy'u Burundi ku ishuri. Bikora ku buzima bwanjye privé, bikora no ku buzima bw'umwuka. Intambara nagize mu buryo bw'umubiri n'intambara nagize mu buryo bw'umwuka, ariko zose buriya intambara zose iyo zikugeraho ziba zigushaka ikintu kimwe, ziba zishaka ko utakaza agakiza, nta kindi ziba zishaka mbese ku mwana w'umuntu. Nabayeho ngere muri 2012 ngira ngo niba ntibeshye, ubwo mbimfubyi mfusha mubyeyi, twe n'inka zari zaranyazwe, igihe inka zinyazwe inganje, turi mu buzima bugoye. Ico gihe mukuru wanje yari asoje kaminuza, twari dutunzwe n'ubuzamu yakoraga twembi nje nawe. Noneho asoze kaminuza aja gushaka imirimo mu gihugu cy'u Rwanda, ansiga i Bujumbura, n'ubundi aja gushaka imirimo, nje nsigara nta bushobozi, ariko muri je ntekereza ko nzahita ngira amahirwe agahita abona imirimo vuba, nkabona gutabarwa wenda mu buryo bwihuse. Agezeyo ntiyabona imirimo, ahagira iminsi myinshi atagira imirimo, kandi biturutse ku ntambara nawe za satani nyinshi, kuko twaraganiraga, twarasenganaga mu buryo bwinshi Imana yari duhaye bwo kuganira. Ngera ahantu abo twabanaga muri foyer, hari gashiki kacu twabanaga muri foyer. Niba mvuze gashiki kacu nuko ari mutoya, yari akiri umukobwa mutoya, aba hano Nairobi, nukenera nawe nzoguhuza nawe abikwibwirire. Abo twabanaga badusaba ko tuzana amafaranga yo kugira ngo kurya, abantu bazanaga amafaranga muri foyer twese, contribution, abantu bagakontribuwa, bagahaha, bagasangira. Tubura amafaranga, je personnellement mbura amafaranga yo gukontribuwa. Maze kubura amafaranga yo gukontribuwa, biba ngombwa yuko haba inama yo kuvuga ko tutazongera gutekera hamwe. Nuko baje guteka, ngasohoka nkaja kwicara hanze, cyangwa ngasohoka ngasa n'utembereye kugira ngo ngaruke nsange bamaze gufungura. Ibyo bibaho, ariko nkumva binteye agahinda. Kandi muri ico gihe nkibaza ico nacumuye ku Mana, nari no mu bihe byo gusenga by'amasengesho menshi, ariko nkibaza ico nacumuye ku Mana kugira ngo ngeraho abandi bantu bazaba baje guteka bagiye kurya, kandi ntari mu mafungo, jewe Imana impitiremo kubura amafaranga yo guhaha, kumva bikomerekeje umutima. Bigeraho ngaho noneho n'inzu twabanagamo, umunsi umwe umuhungu umwe arambwira ngo ntituzongera no kurarana, ngo nza mbabyiga no mu kiryamo, kandi kiryamo cari cya kindi n'ubundi twari dusanzwe turaramo. Igihe nari mfite amafaranga yo guhaha, mukuru wanje agikora ubuzamu bwari budutunze, ikiryamo cari kidukwiriye. Ariko igihe nabuze amafaranga yo guhaha, ikiryamo naco cabaye gitoya. Ibihe iyo biri ku muntu cyane, iyo mbivuga bino
mba nifuza ko nzi ko hari abandi wenda bashobora kuba nabo ari imfubyi, nzi ko hari abandi nabo bashobora kuba icyo gihe cyangwa kuri none bahaye baca mu buzima busa n'ubwo narimo ncamo icyo gihe. Mba nifuza yuko iri jambo ribabera inyunganizi. Nsenga Imana iraceceka muri icyo gihe. Buriya Imana iceceka ku muntu tibisobanura ko iba yabaye inyantegeke, tibinasobanura kuko iba yatsinzwe. Imana hari igihe kurekera mu gihe runaka kugira ngo igucishe mu isomo runaka, ikwigishe, igukuze, igukomeze, irebe inyifato yawe hejuru hazaza mu buryo bw'ubukristo. Ico ndagihamya ko Imana ishobora kugucisha mu kizamini runaka kugira ngo igutreninge. Hanyuma ndasonza mu rwego runini kugeza ico gihe nyine banirukanye mu kiryamo, nja gusaba icumbi, mfashwa n'umugabo umwe w'umukongomani igihe gitoya, ariko umugore we ntanishimire, bamara no gucumba ntari hafi aho ngaho agahita heza abana bakarya biwe uwo mugore, nkabona umugabo we akeneye ko dusangira ariko umugore we niwe ntibimunogeye bene uko nguko. Bukeye ndahava nja kurara mu ikanisa, niho nagaza ndara. Nagaza ndya umwembe, je nigeze kuzandarira imyembe cyangwa se nkawiririrwa. Ndibuka rimwe nigeze kuja gutombora njana igiceri kimwe nari mfite, mutima urambwira ngo njane je kugura isabune mesi umwenda nari mfite. Undi mutima urambwira ngo reka nje kugitombora muri kazino ngo ngishiremo wenda corya ibindi biceri nkabingahe, kabona yo kwiririrwa, nshike naco ngiterere muri kazino naco kiraribwa. Itombora ntayihuriye n'igitaramo kabisa. Bigenda gutyo. Ngera ku rwego rwo gusonza cyane, ndasonza. Karya umwembe narangiza nkaja kurara mu rusengero mbaye nsenga Imana. Cyangwa akabwo ngera kandi hantu batetse wabandi, ariko gamazu y'abandi wabandi ndi woje wabandi inshuro zibiri, wohaca rimwe mugasangira. None kubera ko uba ufite n'ubukene, wambaye n'imyenda isa nabi, ukagira n'isoni ndetse zo kuja no mu bandi bantu nubwo baba batetse, wareba ukusa ko nyine kukagutera complexe d'infériorité, ukumva nti woja mu bandi bantu, ahubwo wohitamo kuguma ukwawe. Ibyo bihe bimbaho, ariko kandi ico gihe nari ndi mu mbaraga nyinshi zo gusenga Imana. Senga Imana, ninginga Imana, takira Imana, mbwira Imana ngo Mana, ufite imbaraga zishobora guhindura amateka. Nibaza ijambo rimwe ryangiyemo ico gihe rirema nk'igisebe ku mutima, ribigikomere kinini. Iri jambo rivuga ngo birashoboka yuko umubyeyi yakwibagirwa abana be, ariko Imana ntishobora kutwibagirwa namba. Bibiliya igasubira ikavuga ngo Yesu ngo ni se w'imfubyi. Kayibwira ntariko uri se w'imfubyi. Iyo data aza kugira ubushobozi yari kundekera muri bino bihe. None wowe uri Imana urarusha data imbaraga, nije urekeye muri bino bihe. Icya kabiri, ko umubyeyi ashobora kwibagirwa umwana ariko wowe udashobora kutwibagirwa namba, ni gute wanibagiwe kugeza mbura n'irindazi rimwe ryo kurarira nkaja guca imyembe y'ibitumbwe akaba ariyo ndarira? Kandi umwembe w'igitumbwe uzuhekanye inshuro zibiri ukumva amenyo ageze ubuyengera ukananirwa no kuwurya. Je mu mahombi nsenga Imana. Senga Imana, tangire gusenga Imana, ngira intambara nazo zo mu buryo bw'umuhamagaro wanje wo gusenga. Muri iki kiganiro ndakubwira amagambo gusa kangahe nabonye mu buryo bwo gusenga iby'Imana yakoze. Narabivuze n'ubushize, hari ibintu bitari ngombwa rimwe na rimwe kubwira abantu, ariko igihe umuntu atanga ubuhamya ni ngombwa kubibwira abantu kugira ngo bumve, n'igihe bahuye n'intambara zisa nizo bazoza bamenya yuko Satani abaho, usibye yuko umwami Yesu yamunesheje. Iyo tubwira abantu ko Satani abaho, tituba tubabwira yuko ari umunyembaraga zinanira iz'Imana.
tuba tubabwira kugira ngo bagire ubwenge bwo kubona intambara bagabwaho. Ni ku mwanditsi yanditse aravuga ngo mumenye yuko ngabo dukirana nabo atari abambaye inyama n'amaraso, iyo ni Bibiliya ivuga cyo mu Efeso, ngo ahubwo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, ngo ni abatware. Buriya umutware ni umuntu ukomeye, ngo ni abategeka iyi si y'umwijima. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe 12 na 12 hazavuga ngo wajuruwe n'abagutuye ngo wishime, ngo nawe wasiwe, ngo uboroge ngo ugushije ishano nawe wanyanja we, ngo yuko umanukiwe n'umurimbuzi. Rero uwo niwe uzutugabaho intambara. Hari igihe zica mu bantu, kuko Satani n'Imana ahantu bakorera bose ni mu bantu. Ico genda senga nari ngiye kugira ngo icumweru ca kabiri ndi mu masengesho, haza umukecuru mwene wacu w'umunyamurenga pane bingibi byandi magambo, araza arambwira ngo nzomubwira ngo ico tuza dupfa ndi mu masengesho, nta rubanza ngirana nawe, atarankabye ifaranga, ntazo namukabye, arambwira ngo nzomubwira ico tuza dupfa nawe, ngo kandi nzomubwira ngaho nashize ngo ibiheko byiwe ngo 7. Tiya navuga kimusarire aravuga ngo nzomubwira aho nashize ngo ibiheko byiwe ngo 7, ngo kandi nzomubwira ico tuza dupfa. Ndangize mubaza ijambo rimwe ndetse mukecuru, ariko none wamenye ibyo uhaye umbwira, ngo ndabizi wa mwana ngo kandi uzombona. Mubwira irindi jambo, ariko none ntwabona ko woba byibura n'amaboko, ahubwo yamantunga urutoki ngo sinka kubere nyoko bukwe. Tusawa tukamube ntaco bitwaye, ariko sinzi kibazo ca wagize. None ureke dusenga Imana. Ndi kandi ku mutima uko nariko mbona, ndamubwira ngo ngiye kugusengera, usibye ko ntabimubwiye ku kanwa, nibyo nibwiye umutima urambwira ngo nkwiye gusengera uyu mukecuru akabona igitangaza c'Imana. Kuko ahagurutse kungabaho ibitero by'uburyo bw'umwijima wa Satani, nanone naje nkwiye kumugabaho ibitero nkamusengera. Buriya Imana yemera ko dusengera abatugoye, Imana yemera ko dusengera abantu baturemerereye, Imana yemera ko dusengera imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru itugabweho, Imana yemera ko dusengera n'abantu tubavuze mu mazina. Nimba mbivuga gutya, ndakangurira abakristo bagisenga by'ukuri gusenga ntibareme intambara, ntibagira amatiku. Iyo wagize amatiku uba watsinzwe. Nta mukristo ugira amatiku, ariko umukristo agira umwiherero wiwe n'Imana, agasenga ndetse akavuga mu mazina umuntu neza azi kuko ari we umugabaho intambara mu buryo bw'umwuka. Ukamurega ku Mana, ukabwira Imana ngo warambujije yuko gutongana ari icaha, ariko nje kukubwira ngo wewe Mana ubona kundusha, dore runaka arandemerereye, dore runaka arangoye, ndetse ugashoramo n'amasengesho yo kumusabira guhinduka ku Mana. Ariko kandi ukarega n'intambara yagushoyeho ku Mana, kuko Imana ni inyembaraga izimenya nuko ibigenza kuko ari Imana. Ndangize ndamusengera, mpita ntangira amasengesho yo gusengera wa mukecuru. Igihe ndimo musengera, twari kumwe n'abantu muzobabaza baracariho. Hari umugabo w'abadahurwa witwa Basabwa, atuye na Kivara, ni umuyumba aracasenga Imana. Twari kumwe mu mawombo uwo munsi, Imana iratubwira ngo uyu mukecuru ngo azobunga inzira bwije. Twari dusenga Imana. Uwo mukecuru yabunze mu rukera, kandi yari afite ubushobozi, yari afite abana hanze. Abunga urukerera ava i Bujumbura aja mu nkambi. Ico ntababwira co simbabwira inkambi yagiyemo, kuko abantu bazagira iperereza ukazosa naho watukishije umuntu w'abandi, nubwo ari we witukishije wahangutse akaja mu bigirwamana. Yabunze ijoro abo bagabo tubana, buce mu gitondo dusanga yagiye. Urwo rubanza rwageze mu ikanisa. Pasiteri wanje yitwa Gasambo, araba muri Australia, ni wari pasiteri wanje abo mukenera bo mubaza. Gasambo w'abadinzi, inshuti yanje yo ku mutima, umupasiteri twasenganye Imana w'imfura ukunda gusenga Imana. Abo bikenera bo bibaza Pasiteri Semuhanuka Daniel, ni wari bishop wanje. Ibyo urwo rubanza nawe yarwicayemo. Aha yabaza uwo mukecuru urwo rubanza nica nshakaho,
bahaye bamuhonya twari twicaranye uko mbabwiye ni ukuri. Kandi abo bantu bombi Pastor Daniel Semuhanuka ni umushumba wanje aba muri Amerika, abo bikenera nawe bo bimubaza kuko aracahari. Abo bose ni abantu twari kumwe ico gihe babona ibyo bintu uko bihaba. Musengera Imana, Imana irakora, Imana iravuga. Ariko ikintu nkeneye kubwira abakristo ni iri jambo ryo muri Zaburi rivuga ngo ariko amategeko y'Imana, rivuga ngo ntimukicare mu nzira z'abanyabyaha, ntimukicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Imana ari uhora wibwira ku manywa na nijoro. Iyo umuntu yibwira amategeko y'Imana, amategeko y'Imana akabihame mu buzima bwawe, ugasenga Imana wibwira amategeko yayo akubera amahame yo mu mutima, akurinda icaha, akurinda ubuhema, akurinda uburyarya, akurinda uburiganya, akurinda icitwa icaha, ubuhorana imbaraga zo kubasha gusenga no kubana n'Imana no kunesha ibikugerageza. Yakobo arandika aravuga ngo ubwo bimeze gutyo mugeragezwa, ngo muzihangane, ngo kugeragezwa kwanyu ngo kwizera kwanyu ngo kuzabahesha kunesha. Ariko ngo mwihangane, ngo kugeragezwa kwanyu gusoza umurimo wako. Amen. Ico gihe mbona ukuboko kw'Imana. Ico gihe nico gihe bamwe babonye ubundi bamya nababwiye uruhinja rwansanze mu cumba ndimo nsenga. Igihe ndimo nsenga, ndi mu masengesho nari ngiye kugiramo kandi ngira ngo umunsi wa kane ndi mu masengesho ndimo nsenga, haza uruhinja rwinjira mu cumba c'amasengesho saa 6 z'ijoro rwambaye ubusa. Ariko kandi rwari rutumwe n'abantu kuko namenye amakuru yarwo. Ico gihe kandi hantabaye Pastor Semuhanuka n'umushumba witwa Gatako asigaba muri Australia, ngira mwabonye n'aka video kiwe avuga ngo Imana izomufashe azongere kandi atarame mu gihugu cimuhira. Ndashima Imana, ndanabashimira nk'abakozi b'Imana kuko bantabaye ico gihe. Uruhinja rwinjiraho narimo nsengera, ruraza rumpagarara imbere rwambaye ubusa. Ikintu kimwe ndaza nibuka kubera ukundu rwanshitseho, sinarebye nimba ari umuhungu nimba ari umukobwa. Ico nico kintu ntarebye, ariko rwatibutse mu cumba ruca mu gikuta hatari umuryango nkuko kwaha, rurinjira runserukaho. Noneho ijwi ry'Imana rirambwira ngo ngusenge mu rurimi abadayimoni bataza bumva, ngo nanje ndagumana nawe. Nja mu mwuka mwinshi kuko ico gihe ndibuka ko nari ndi mu mbaraga z'Imana zikomeye ndimo senga Imana. Rwa ruhinja rundeba igitsure rwanga kumva imbere. Mu mwanya muto ndasenga nje ugira nk'isampaye nsenga ruhagaze imbere yanje, ruragenda rukoza umutwe kuri prize nkari ucometse biya bintu byawo cyaginze, ariko kuri bene iyi prize yo kugikuta ruhakoze umutwe rwamarwinjira muri prize. None ntangazwa n'ukuntu uruhinja noza mbona nero yari nk'umwana w'incuke, nubwo mpaye mvuga ngo ni uruhinja, ubwo buryo narurebaga uburyo rwinjiye mu gikuta birantangaza. None uburyo umutwe w'uruhinja ukoze muri prize, kubibwira abantu ni nko kubabesha, tibabyumva, ni ibintu bitumvikana. Habe nawe mpaye mbibwira, ni ikintu gisa ni kitumvikana mu bwenge bw'umuntu, kaba mwisi y'umwuka. Ninga kwa kundi ko abashamburiya azabona ikintu wewe utakibona, akagikura mu rukweto rwawe cyangwa mu musego usanzwe uraramo kandi utazucumva, kikavamo ari ikintu kinini. Nigeze kubona umugabo wigeze gushamburiya agahanga n'imbaraka inyabo mu musego w'umuntu, kandi umusego uba woroshe urimo ari amafafa abantu bisegura. Nta buryo umuntu yari kuwisegura ngo areke kumva agahanga k'inyabo kumye, igufwa ry'inyabo rireke kumvikana. Ariko kugira ngo kavemo agahanga k'inyabo, ni mwisi y'umwuka umuntu adashobora kumva, nkaba Imana ibiguhishuriye ibikweretse. Wibuka yari nk'umwana w'imyaka nkingahe? Ureba ni nk'umwana w'imyaka 2, bene uyu mwana bokonkora. Mu gihagararo ubona ari nk'umwana w'imyaka 2. Yego. Ninka ko nabonaga ngana. Yego. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo usenge mu rurimi abadayimoni batazabumva, ngo nanje ndagumana nawe. Akoze umutwe kuri prize. Icyantangaje kinini ni uburyo yakojeje umutwe muri prize arinjira. Nico cyambere igitangaza mu maso yanje, ndetse kintera nk'ubwoba. Bimaze gusubira nko mu mubiri, ntekereza uru rukuta
uru ruhinja ntirwagumye muri uru rukuta ntiruzoza ruguma ngo ruseruke mwe aho mu cumba. Mu gitondo kare kare mbona Pastor Semuhanuka na Gatako baje bari ku mamoto, ngo Imana yababwiye ngo batanguranywe ngo n'isanduka, ngo isanduka niribatanga ngo muri iyo nzu ngo ndapfa, ngo kuko nahumiye ngo nabonye ngo ibintu bikomeye, ngo kandi nibaritanga bagasenga Imana ngo nzarama. Barinjira basenga Imana, bashima Imana, baragenda. N'ubu niho ndacariho, nzopfa igihe Imana izobishakira. Ariko simpaye nja kwicwa n'imbaraga z'abadayimoni, kuko Uwiteka ni umurinzi w'ubuzima bwacu. Ico kintu kibaho, kandi nongeye kubashimira kuko Imana yabacishije mu butabazi. Nshimira n'Imana yangobotse muri ico gihe, cari igihe kinini cibigaragaza, numva ko hari mu ntambara zinshi, mbona Imana. Ikindi kintu cantangaje nabonye, ndakubwira kandi nguhe n'umugabo aracahari, ari i Burundi, n'umuhungu w'abadahurwa nawe, ngiye kwibagirwa izina ryiwe twabana. Ise ni umugabo, ise w'uwo muhungu twari dutaramanye ni umugabo witwa Ndoya, yitwa Imani, atuye mu nkambi y'Imusasa. Uwo muhungu yitwa Imani, papa we ni umupasiteri yitwa Ndoya. Abogira nimero ze bazabimubaze, azobabwira ayo makuru. Twari dutaramanye, umuntu arambwira ngo nimzuke nandike, ndabyuka, mare kubyuka mbyutsa wa muhungu, namubwira ngo umuntu karambwira ngo twandika aya makuru. Kandi ntibikunda kumbaho, Imana izibikora mu gihe bishaka. Jewe sindi umuhanuzi, nuko wampamagaye ngo turi hano ngo nitumara dusengane ngo hari ico mbona pi turuhu bitekereza kweri, tuntegerezemo kuguhanurira. Uko ndakubwije ukuri nk'umukristo, tuntegerezemo guhanurira. Abenshi n'abahanuzi barya uhamagara yagusengera akabona ibintu akabikubwira. Jewe bishobora kugira n'amezi 5, bishobora kugira n'umwaka, bishobora kugira n'imyaka 2. Imana izibizana mu gihe ibishaka kuri jewe. Ariko jewe sindi wa muhanuzi bahamagara ngo nibabaze ngo se bino bihe bizogenda gute. Ngabe y'Imana ibikeneye mu gihe cayo yobikora nkuko yabikeneye ico gihe. Nuko rero mbwira uwo Mungu ngo bzuka wandike, wa muntu uzuvugana nanje yagarutse karambwira ngo twandika aya makuru. Mbona inzoka nini cyane iri ku giti cy'ibzufuka, abantu batuye iwacu bazi ibiti by'ibzufuka. Irangize ifata icufuka igikuraho indimu imwe, igikuraho indimu imwe, icufuka kirahanuka. Kimare guhanuka, yanzoka mbona kiragikurikiza amaso, irangarangire nka ireba nkaho caguye kugira ngo igikurikirije kukirya, kuko niyo yari itangiye kukirya. Wa muntu arambwira ngo ese ibyo ubonye urabisobanukiwe? Ndamubwira ngo nukuri ntabyo nsobanukiwe. Arambwira ngo ngiye kukubwira amagambo 2 ngo kandi rimwe ugiye kuribona ubu nyine mu kanya gatoya. Arambwira ngo ushobora kurya kiriya cufuka. Ndamubwira nti se kubera kumbajije gutyo. Arambwira ati ndakora kiriya cufuka ushobora ukirya? Ndamubwira ngo yahe. Se kubera iki? Ndiko ndabona inzoka ariyo yagisize. Kandi inzoka igira isumu, iriya sumu yayishobora kumfata, kuko ici inzoka yari ishobora kuba yagisizemo isumu. Arambwira ngo uko nukuri. Arambwira ngo niko ngo nta muntu waroze ushobora gutanga ameza, ngo umuntu azatanga ikimubamo, ngo buri ameza ngo siriya jitsu atunywa niyinga. Ameza agirwa imbaraga zayo na amaraso y'umwami Yesu, ariko kandi atangwa nabejejwe mu mitima yabo. Taza atangwa n'abantu y'imitima, ameza azatangwa nabejejwe mu mitima, agakunda kagira umwuzuro w'imbaraga, abantu bakanywa amaraso ya Yesu. Ameza ntaza atongerwa n'abapagani, kuko abapagani ntibagira imbaraga zo gutongera ameza y'Imana. Arambwira ngo iyo yanyoye ngo ubusa nuriye imisigazwa y'isumu y'inzoka, ngo nta mbaraga kugira kuko wayahawe nutagira ameza mu mutima. Sinzi ko wumvishe ico kintu neza. Nabyumvise. Ambwira ijambo rya kabiri. Aya makuru araremereye. Ambwira ijambo rya kabiri. Arambwira ngo ubu mukanya gato ubuhaye uyu muhungu uhaye umubwira amakuru haye yandika. Hari umuntu ugiye kukuzanira isukari.
nayizana ari ikiro cuzuye c'isukari muyinywe, kuko kizoba ari icufuka cuzuye kidakuyeho n'indimu n'imwe, ni ikiro cuzuye kidakuyeho. Ariko nazana inusu y'ikiro c'isukari ntimuyinywe, kuko izoba ivanzemo n'ibindi bintu, kizoba ari ca cufuka gikuyeho indimu imwe gisigayemo yasumu y'inzoka mpaye nkenera kukubwira. Nukuri ndatekereza ko abazobaza uriya muhungu nabarangiye w'imusasa azobabwira ayo makuru. Ndagira ngo yari akiyandika, sinzi ko yari bwarambike ikayi hasi. Hama hakomanga umukecuru umwe twari duturanye mu gihugu c'u Burundi, nawe mwene wacu w'umunyamurenge. Jewe tukagirana amasano, ngo ayiwe, ngo mwana wa Muyomba we, ngo ariko ntuzogwa mu masengesho. Ese ninde wakubwiye ko ndi mu masengesho? Sinari nzi ko azi ko ndi mu masengesho, kuko sinari namubwiye ko nja mu masengesho uwo mukecuru. Nuko ariko sinamenye igihe yamenye ko ndi mu masengesho. Yamazana ca kiro c'isukari c'inusu, azana inusu ntiyazana ikiro cuzuye. Yinjire mbwira wa mungu ntusaye yazanye ya nusu, ndikini cacufuka gikuyeho indimi imwe. Imana yatubwiye ngo nazana inusu ngo ndituyinywe, kandi nazana ikiro cuzuye ngo arico tumwa. Ngo nazana inusu ngo izoba imeze nka cacufuka gikuyeho indimi imwe, izoba ivanze n'ibindi bintu ngo ndituyinywe. Wa muhungu yamasohoka inyuma y'uwa mukecuru agiye, kandi yadukomangiye nka saa 11 z'urukerera n'iminota, zaje kuba nka 6 za mu gitondo nimba ntibeshe, atuzanira ya nusu y'ikiro c'isukari. Wa mungu arasohoka aja kwimena muri toilette ya sukari. Ibyo nabyo nabibonye uko nyine twaye dusenga. Buce Imana yongera kumbwira ikindi kintu, turi ku ndondo, jewe nari natabaye nabaga muri twirwaneho ntararaswa. Tugere Kageregere n'abacu turasenga, dusenge. Mbona ibirari by'abanzi. Twari duhumirije n'ukuri, tugeze kuri Kageregere tugiye guca mu ishamba rya Ruhuha, ahitwa muri Ruhuha. Uzuva muri Ruhuha ukagera mu Marimba, wava mu Marimba ukamanuka uja mu Rubarati. Dusenge, mbona ibirari by'abanyamoko. Imana irambwira ngo uyu munsi ntimugende. Wari utwongosha aravuga ngo nimve muri ibyo ngibyo ngo turagenda. Nti jewe singenda, jewe nzoze ejo. Ikindi gikundi nari mfite kimwe cumvishe uburyo bw'amasengesho, kiravuga ati twebwe dusibire. Imana yahakanye. Ndamubwira nti nimureke, nabonye ibirari bibi hariya muri kare ya kabira ka Ruhuha, ndetse noza mbona ari ikirari cinka, ticari ikirari c'umuntu. Nabonye ikirari ahinka yakandagiye. Umuntu yamambwira ngo kirasi ikirari cinka, ngo ni ikirari c'abanzi, ngo musibu uyu munsi ntimugende, nimugende uyu munsi muragwa mu mutego w'abanzi. Wari utwongoje nkabona ntayumva uburyo bw'igitaramo cyane, ntiyarafashwe cyane. Yamavuga ngo turagenda, njewe singenda kuko ikintu mbonye cyo tubaho. Baragenda baje kugera muri ka kabira, mu mwanya muto twumva imbunde muri ka kabira. Bararashwe, bamwe bararigita, bamwe bozaduserukaho nka saa 3 za mu gitondo barigise mu mahoko iyo ngiyo bararigita, abandi bozaduserukaho bakomeretse ibiti by'imigano byisose ku mirundi. Abatarashwe bari bakomeretse imirundi. Baragaruka twirirwaho ngaho, mu mugoroba tubona kugenda wa munsi nyine tuje guhaguruka, ndasubira ndasenga. Ariko nsubire gusenga sinamenya nimba dusubira gutegwa mu nzira, sinamenya nimba tudategwa. Ariko kuko Imana yari yavuze dusibira tuzogende ku munsi ukurikiyeho, nizera kwa kundi gusa, ariko nta kindi nasubiye kubona. Nuko turagiye, duciye mu kabira ka Ruhuha, turarenze turahurutse mu Rubarati uwo munsi. Ntitwateswe, kandi hari mubanzi bene babandi, hari ingabo zo kwa Gisiga zo kubanza bampema za Redi Tabara, bavanze n'abari abapfurero bo ku ndondo hariya za Masango. Kandi Ruhuha ni haruguru y'umuhana wa Masango, uca cyangwa ukamuca neza mu muhana ku mitwe y'amazu. Tubona Imana iraturinze uwo munsi, turahuruka. Abacu noza babwira mwebwe muzoza mureka twumvira Imana uko ivuze. Imana ikurangiye ngo ntugende none, ikakubwira ngo sibira, ukwiye gusibira. Imana ibamenye impamvu yakubwiye ngo sibire. Ico naco kiba gutyo. Imana ikora umurimo umeze gutyo. Buce ni naco nsorejeho ndakubwira gusa amagambo abiri.
ndakubwira umugore w'umurozi wacitse intoki umunsi namusengeye n'uburyo Imana yanyeretse imbaraga zizojana abakristo mu gihugu cyo mu ijuru kugira ngo dusoreze aho ngaho. Umunsi umwe kandi ndani ndi mu masengesho muri ico cumba cyari cyarambereye umugisha, ico cumba cy'Ibujumbura cyari cyarambereye umugisha mwinshi. Ndi mu masengesho wa muntu arambwira ngo nimpaguruke ngo tugende ngo aje kunereka. Mbona kancisha muri uyu mushasha w'ibubembe tugera hari haje azabaraka turazamuka turarenga ibubembe twunamira Mutambara mu biyaya bya Mutambara biza bikuka bija kwa Marunguja mu Minembwe. Noneho tugere hari haja imbere y'Imakobora ugiye kugera kwa Nundu mbona ko duhura n'intare ariko mwiyereko kujyaga ambwira ngo andika bino bintu mpaye nkwereka. Arambwira ngo hindukira kandi arambwira ngo hindukira ukase nka kurya umuntu azakata imodokari mpindukira nkase kate tuguruke mbona ko turenga hejuru y'amagunga yepfi Bubembe. Arambwira ngo ese ubonye uburyo tuzamutse tuvuye hano mushasha w'Ababembe turarenga mu magunga nkaza nkwereka umuhana wa magunga nibirimo n'ibintu biba bikorwa ubonye uko tugenze ndi ndabibonye ariko yoza binereka gutyo mwiyerekwa ntagurutse ngo mve Ibujumbura paye nsenga nari paye nsenga abinjana mu gutyo. Arambwira ngo nashatse kukubwira ikintu kimwe, arambwira ngo nashatse kukubwira ngo usenga wese akwiye kuba mu mbaraga ngo zimeze nk'uku kwizi zo kuguruka, ngo kuko izi mbaraga ngo utazigira ntabasha kuzasohoka mu gituro ngasanganira umwami Yesu mu kirere. Ngo umuntu akwiye kwizera umwami Yesu ngo agatunga imbaraga zimeze nk'izigisiga zo kuguruka, ngo kuko izo umwami ngo shebuja nabahamagara ngo bazasohoka mu bituro ngo baguruke basanganira umwami Yesu mu kirere. Ngo rero naje kukubwira ngo ukomeze ube mu mbaraga zo kwizera Imana ngo zishobora ngo zimeze nk'uku kwize, ngo kuko izi nizo mbaraga zizotuma abakristo bashoboka mu bituro ngo bakaguruka ngo bagasanga ngo ubwo umwami wabo azobahamagara mu kirere. Ndangize buce ndwara kuno kuboko kw'iburyo ndajaribwa cyane ico gihe narindi mu Minembwe paye nigishaga kuri secondaire kwa institut commercial kabaga kuri Gitavi. Nagera mu ishuri ngiye ku explica n'abana kurya umuntu yandika kuri tableau ukuboko kugatakara kananirwa. Nja muri Gitavi gusengera umuntu waruhaye ungerageza cyane. Ikintu ntabarangira naho byabereye ibyo bintu kugira ngo abantu baro benshi batazamenya icyabaye uko byagenze. Buce ntura muri Gitavi mbwira Imana ndayibwira ngo ubwo wabanye na Eliya ku musozi w'i Karumeli nanje nzova hano muri buno butayu aruko nabonye igitangaza cawe. Ndangize Imana iraniyereka. Iyo minsi yose namaza mu butayu nari nsigaye mpaguruka nkagira iserere kubera amafungo ntakirya ndananirwa. Hansangaho umugabo umwe wabyaye abana benshi, umugabo w'abasinga ngo nikiri mwonga. Arambwira ngo ijwi ryamubwiye ngo ntayenga Imana yumvise gusenga kwanje. Ndangize nanga gutaha ndaguma ndasenga. Imana yumvishe gusenga. Ese jewe Imana izozimbwira iciye mu bandi jewe siyo yampamagaye kubera ko jewe itombwira. Kumva nzagenda nako kantu ku mutima kuko atari jewe wibwira ko ari jewe wawe wisenga ikaze ntuma abandi bantu. Ndaruha ndembera mu butayu. Namanutse muri Gitavi haba ibyatsi by'ingeregeri mpaye ngenda nicaye. Kaza ngenda mfata ibyatsi by'ingeregeri nkagenda nikurura hasi kugira ngo ndebe ko nika kuri Gitavi umuhana wo kwa ba pasteur Kabiburi iyo tuyege Kasarani nkareba ko nofunguza nari impfuye n'inzara pe. Bene kwa kundi uhaguruka ukagira iserere ukananirwa kugenda. Ndamanuka ndarohanika mu bigori byari byeze noza n'ibigori bitokeje bene kujuca ikigori ukamukiriye kugira ngo ndebe gusa ko kibisi ko nogira imbaraga kuri akiza kiryoye ikigori nubwo kitokeje cyangwa gitetse. Tereka ngikanje numve ko nogira imbaraga mu manu kurya imyage mbona ngize imbaraga ndatashe ndashika. Mare gushika nsanga hari umushumba mukuru wacu watwibye nja kumufata mu mihana imwe mu muhana umwe wo mu Minembwe.
mpagere mpahurira na wa mugore nawe yagiye guhurisha ibigori kuri mure, wa wundi umwe wagazungerageza urya waza usengera umwe noza nsengera, kandi narabwiye Imana ngo ntukampishe umunsi uzokora igitangaza kuri we, ntukabimpishe uzobinereke Mana yanje. we wari umuzi? Nari muzi. Yego. None umbwira Imana ngo ntukampishe uzomunereke, uzokora igitangaza nkirebesha amaso yanje. Igihe turi kumwe n'undi muhungu w'umuyumbe aho ngaho narindi iwabo, nagiye gufata uwo mugabo wari wibye mukuru wanje wagazumuragirira, twumva bavugije induru haruguru mu nzu ya mure. Turagiye dushike twinjire, dusanze ni wa mugore. Wa mugore mure ikamikubita zino ntoki ikazica, none yagize vertige ararara afata kuri mugozi, abo mugozi uturuna kuri moteri ya mure. Wa mugozi ugakubita runo rutoki ukarucuka ruvanga n'ibigori, ugakubita zino ukazica, intoki zamaze icika zimera nkajya kwimura, ukajya gufara bagazatema imirizo yakabwa. Nukuri baravuze ngo nituze tumwikorere, toyaye tijewe sinza nikorera abarozi, reka jewe nzamuka njiri haruguru mwirango ryaho ngaho narindi mu giti cyari gihari mwirango ryo hejuru, reka nje kubwira Imana kuko ico nasabye nkibonye. Uwo munsi niwo munsi nakize kuno kuboko kwamagukira burundu, numva kurakize. Ico mbivugiye niki, Imana iyo wahojeje amategeko yayo mu mutima wawe, Imana izikora ikintu gusa cisha abantu mu buryo bw'imisengere yacu. Abantu bishwe n'ibyo bita ibya, ureke n'ibyaha tuvuga ng'ibyaha binini, kuroga, kwiba, gusambana, ni ibyo ari ibyo twita ibyaha binini, nubwo ntacaha gito kibamo. Hari ibyaha birangizika cyane. Umuntu yaba indaya birarangizika cyane. Umuntu yaba umusinzi kubera ko tumubona hadanda birarangizika cyane. Umuntu yaroga bavuga ko yaroze, ni ibintu birangizitse cyane. Ikintu gikomeye cyamaze imitima n'imbaraga nuko abantu bakinishije utwaha duto duto, kuko twicarana nawe tugafata umwanya wo kuvuga runaka, tukagira urugambo buriya ntiruza rurangizika, ariko urugambo ni ingesi z'ubukristo. Kurya ingesi kuri ata kintu gikomeye nk'icuma, ariko nta kindi kintu kiza gishobora icuma nk'ingesi. Ingesi ziza zirya icuma zikagica urugambo kuriya. Kandi mu itorero ry'imperuka rya none urugambo ruri mu departement yose, ruri muri pastorale, ruri mu kiyumbe, ruri muri akinamama, ruri muri korari, n'ibindi. Iyo umuntu akinisha utwaha duto aba yimura amategeko y'Imana mu mutima wiwe. N'ijambo ryavuze ngo ntimukicarane n'abanyabyaha, cyangwa ntimukagarane mu nzira z'abanyabyaha, cyangwa ngo mwicarane n'abakobanyi, bakobana bicara basenya abandi, bavuga imitima y'abandi. Ngo ahubwo amategeko y'Imana ariyo muhora mwibwira. Iyo itegeko ry'Imana uryibwira mu gitondo na nimugoroba, rigahora ryiburuka mu bugingo bwa, uzugira ngo uvuge uwundi, ukumva umutima uranze, umutima ugakana ukavuga ngo yahi, jewe sinkwiye kuvuga abandi bantu. Kandi abantu muri mzaravuze ngo ntaco turusha abandi, ngo keretse uwo Yesu ngo niwe turusha batamufite. Iyo tuvuga ko tumufite ariko dukora nk'ibyo abanyabyaha bakora, tuba twishuka cyane. Mu ntambwe icenda zo gusubira inyuma habamwe ikintu gisa no gukinisha ibyaha utwaha duto duto, ukagira ngo none ibwo burimo ubukristo. Nza mbireba nk'ubu ngubu, uzobigenzure nka mu makorari yacu ya none, abahungu, abakondigiteri, n'abayumbe, reka mvuge ikiyumbe, reka ndeke kuvuga abandi, reka mvuge departement nkoreramo. Buriya nta muhungu ukwiye guhoberana n'umukobwa ngo muhuze igituza. Ibi ndabivuga nk'umukristo. Iyo umuhungu ahoberanye n'umukobwa bagahuza igituza, imoko z'ibere ry'umukobwa zigakora mu gituza c'umuhungu, habaho imbaraga za Satani zirema gutinyukana. Iyo bukeye baza basubira bakabikora. Iyo babikoze kabiri, umuhungu aza yandikira umukobwa message, umukobwa akayisubiza. Hakabaho ico bita
ibo bigatangira ari nk'ubusabane bw'umushasha bwo gusirimuka, ntibumve yuko ari umutego wa Satani ubajana mu kugwa mu cyaha. Ibo bakumva ko batuye mu isi y'ubusirimu, guhoberana n'umukobwa bakegerana ari ibisanzwe, ndetse benshi bakakubwira ngo ntaco bibabwiye. Ntaco bizobabwira kuko nta mbaraga z'Imana ziba mu mitima yabo. Ariko uwizera Imana, umuhungu akwiye kuramukanya n'umukobwa gutya. Tukwiye kuyegereza umukobwa gakuje mu gituza. Si umugore wawe, ni umukobwa w'abandi, ni umwari. Iyo amaze kumutinyuka hakaba communication, bagakominikana, biza kubyara ubusambanyi. Ariko iyo wibwira amategeko y'Imana mu gitondo na nimugoroba, uhorana imbaraga mu mutima. Ubukristo ni ihuziza yandura vuba, isaba kwirinda kugira ngo uhorane imbaraga zawe mu buryo bw'amasengesho. Ubu isi yatakaje imbaraga. Abantu bari mu kuvuga imbaraga zitakibaho mu mitima. Abantu isi twananiwe kwitandukanya. Ubu nyine abafite ibiheko, bafite amapepo, bari mu gusirimbana n'abatayafite kuri rutari. Nta tandukaniro, n'isi irimo kunanirwa gukomeye kw'imitima y'abantu. Twigeze gusenga rimwe, umwana umwe w'umukobwa akaba yaranebwe. Umuntu arambwira ngo ureke nkwereke umutima w'umwana w'umukobwa. Anzanira sardine, inyama zabaye expired, za sardine ziba zibiri mu dukopo, ariko zabaye expired, ifi yacikagurikiye mu gakopo iba nk'isosi kandi yarabaye expire. Anzanira na shu cabbage ishishe cyane iteye mu ifumbire ryinshi. Arambwira ngo uyu mwana w'umukobwa ngakinsenga ngo mu maso yanje ngo umutima we ngo wasaga nuko kuyishunga iteye mu ifumbire. Ngo ari kubunyina umutima we ngo wabaye expired mu maso yanje, ngo waracagaguritse, ngo umeze nkuko kuyifi yaboreye muri iri kopo. Bitewe n'ibyo yarasigaye akora, birantangaza. Ni igihe cyo gusenga tugahora mu mbaraga z'Imana. Waruvuze kuri departement y'Ikiyumbe. Muri iyi minsi hari ku bantu bareba ibiri hanze aha ku ma social media, hariho amakuru menshi y'abayumbe. Ico nabazaga bariya barimo bagaragara mu ngeso mbi. Twari tuzi ko ari abayumbe. Nabihishe mu Kiyumbe cyangwa se ni n'amasengesho mu by'ukuri yabaye make mu bayumbe. Ndakubwira ikintu kimwe, ni ibintu bibiri. Hari aho Bibiliya ivuga ngo hari abaduseseyemo rwihishwa. Pawulo aravuga ngo hari abaseseye muri mwe rwihishwa. Ngo abona babwiye kenshi ngo n'ubu ndababwira ndira ngo yuko ari abanzi b'umusaraba. Hari abaseseye mu Kiyumbe rwihishwa. Kandi ntiwobwira umuntu nitwa Richard. Kandi sinje uko hano muri no quartier ya hano Nairobi, hano turi hano umoja gusa wonyine. Wosanga hari ba Richard barenga 80. Kandi wena jewe sindi umwibye. Hari undi Richard wibye. Tiwo mubwira ngo wenti witwa Richard kuko jewe ntazaniba. Ikiyumbe n'izina riri common. Hari abagisesemo rwihishwa. Ikindi gikomeye cabaye, twayobewe ijambo rimwe rikomeye, abakristo, yuko umukristo ari ku rugamba. Jewe nararashe nzimunde, nararashwe nabikubwiye. Buriya nta mwanzi wonsanga hano umoja hatekanye ngapfe kundasa. Ariko kutuba twumvira ruguru intambara yabaye, bashobora kutubwira nimugoroba ngo runaka yarashwe. Uzi gituma batubwira ko nuko ari ku ntambara. Haza haraswa uri ku rugamba. Ikibazo ahubwo itorero rifite kuri none, tubuze abantu buzuye umutima wari muri Kristo Yesu w'urukundo. Iyo mugenzi wawe yarasiwe ku rugamba, kumuvurira mu nzu y'Imana, kumuvurira mu nzu y'Imana, titumute hanze. Kumuta hanze no kumubwira ngo genda uzarimbuke. Tubona ubunyine ukomeretse nduri umukristo, wogwa mu busambanyi wambaye umubiri, wokora ikindi Imana izabikurinda simbigusabiye. Ariko kandi haza haraswa uri mu rugamba. Ikintu abasirikare bagira gikomeye mu rugamba, tuzuta kajorite yanyu, tuzuta mayiti yanyu.
kirazira guta mayiti yawe. Uzi ko mayiti izimarisha abantu bagapfa bagashiraho kugira ngo basige mayiti, aho kugira ngo bazogera ahantu babwire bagenzi babo ngo runaka yapfuye batabazaniye mayiti ngo bashingure. Kirazira mu gisirikare. Kajorite giho muzamupfa mugashiraho kugira ngo musige kajorite rimwe, mugapfusha 3 4 5 bari bazima batarashwe kubera impamvu yande ya kajorite. Ariko ikanisa niryo ryonyine kuri none ribuze umutima wari muri Kristo Yesu wo kuvura kajorite no kumenya guhambira inkomere. Erega hari uraswa mu nyama agakira vuba, hari n'uraswa agacika igufwa agakira ruko bashizemo sima bakamwambika umugozi ufata ukuboko. Iyo niyo shusho itorero ryari rikwiye kugira kuri none. Umuntu nakomereka, Imana irinda abantu gukomereka, ariko umuntu aramutse akomerekeye muri iyi nzira, guhera ku bashumba bacu badushumze, ntibakamwigizeyo. Kandi kumwigiza mvuga suko batomuhagarika, suko batomutenga. Uzi ko umuntu yo gutenga ariko akagushoraho imbaraga zo kugusomesha, zo kukwigisha, bwacu umunsi wireze cacaha ugahinduka umukristo ukomeye mu rwego runini, bitewe n'isomo waciyemo rya cyacaha, bitewe n'isomo umushumba wawe imbaraga yashoye mu kukurera kugira ngo azakugeze mu gihugu cyo mu ijuru. Ibyo rero itorero rifite weakness, rifite intege nke mu ijambo ryo gukomeza za kajorite zaryo. Nico no bivugaho. No gukomereka ni ibisanzwe. N'abaseseyemo ni ibisanzwe. N'abaseseye mu murimo nabo ni benshi. Hari abaseseye biyita abayumbe. Kandi kumukura ku gitabo c'abayumbe yo Rwanda, ahubwo yohitamo ku Rwanda aho kugira ngo bave ku gitabo c'izina abayumbe. Hari abagiye mu kiyumbe twabonye bashamburiwe inshuro zingahe. Uko ni umuyumbe, ni umurozi wiyise umuyumbe. Hari abo twabanye mu kiyumbe batakomerekeye mu kirimo ngo yaguye mu cacu busambanya umunsi umwe, ahubwo ni indaya itazisiba gusambana. Iyo ni indaya yiyise umuyumbe. None se ko tubona bakora bashamburiya, ariko ingeso zabo hanze hanazo ukabona ni zirakemanga. None ureke nkubwire, impano n'imbuto biratandukanye. Yesu yagabye impano uko yashatse, kandi impano ntayihuriye n'ubukristo. Usibye ko umunyempano yakagombye kuba ari umukristo, kuko ari impano za Kristo Yesu. Ahubwo na warumva Bibiliya ivuga ngo tuzobamenyera ku mpano zabo. Bibiliya ivuga ngo tuzobamenyera ku mbuto zabo. Ufite Kristo yera Kristo, ufite impano yera impano. Usibye ko ufite impano za Kristo yakagombye kwera n'imbuto za Kristo. Ariko birashoboka ko umuntu yogira impano za Kristo ariko ntiyera imbuto za Kristo. Niko kukunguku benshi ubabona n'impano yahawe na Yesu, ariko kandi adakurikira Yesu, atera imbuto z'umwami Yesu. Yego. None se wabwira iki abakristo kuko nibo bakorerwa ayo mahano yose? Abakristo ni bakomere. Abarundi bagazaririmba ngo komere ku muheto. Ijambo rya mbere abakristo bakomere. Barahungabanye. Kuko bahuye n'ihungabana. Abakristo bafite za trauma nyinshi. Arimo gukorerwa ama violence. Abakristo bakomere. Yego. Ikindi kandi bagira ubwenge. Bashishoze. Yuko ibi bintu bibaye biva ku Mana cyangwa biva kuri Satani. Kuko haba n'ubuhanuzi. Yesu yaravuze ngo ubuhanuzi muzabugerageze bwose ngo mumenye ko buva ku Mana cyangwa buva kuri Satani. Ubuhanuzi butageragejwe tuba ari ubuhanuzi. Kuko Imana si nyabwenge buke kugira ngo nimba inantumye impe n'ibimenyetso mu gihe ubugerageza ibashe kurema ikimenyetso kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu. Ni naco gituma umuntu wese ufite impano y'ubuhanuzi akwiye gusaba akagira ubwenge. Kuko iyo ubuhanuzi butari mu ubwenge buzabuhinduka intwaro yo gusenya. Ariko iyo umuhanuzi afite ubwenge azamenya n'uburyo bwo gutanga iby'Imana yamuhaye. Wibuke cagiye Natani aja kubwira Dawidi yari yishe Uriya acura muka Uriya. Natani agiye Imana mu ubwenge aca umugani aramubwira ngo hari umuntu ngo wari utunze ngo intama imwe ngo kandi yayihozaga mu gituza, ngo ari kumutunzi w'intama nyinshi, ngo afata ya ntama imwe arariwe n'umushitsi, ngo arayibaga ayizimana umushitsi. Dawidi atasi uwo muntu aba mu gihugu canje atarahaba.
ati uwo muntu akwiye kwishura iyo ntama inshuro zingahe yanarangiza akishwa. Natani aramubwira ati uwo muntu ni wewe. Urumva ubwenge Imana yamuhaye aho yaciye rwose. Aramubwira ngo uwo muntu ni wewe. Dawidi atese gute? Wishe Uriya ucura muka Uriya. Nico gihe Dawidi yazavuga ngo Mana unkize inyama y'umuntu, Uwiteka we ntunkure mu maso yawe, ahubwo umbabarire unkize inyama y'umuntu. Natani ahisha Dawidi guhindukirira Imana kubera iki? Impano y'ubwenge. Iyo umuntu abona agira ibyo abwirwa n'Imana, akwiye no gufata umwanya yafashe, wa mwanya yafashe asabira impano yo kubona, akwiye no kuwufata asabira impano y'ubwenge, kuko ubwenge ni umuyobora w'impano zose. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, kandi turashimye kuri uyu mwanya mwaduhaye muri studio zanyu. Ndasabira n'abantu bose bazumva buno buhamya, Imana kwizobafasha. Ndasabira isi kumva ubuhamya. Turi mu isi aho Satani ashoye intambara zikomeye. Turi mu isi aho abakristo bafite ibitero bibabujije amahoro. Turi mu isi aho abantu batagisinzira. Turi mu isi aho intambara ifashe indi ntera. Turi mu isi aho bino bintu bidakenewe kuvugwa cyane. Ejo bundi nabonye umugabo umwe mu ya gatatu avuga ngo nta burozi ngo bugihaba. Jewe ndababwiye ngo uburozi burahari. Turi mu isi aho tuhaye turogwa. Turi mu isi aho umukristo haba no mu nama z'ahantu henshi asa n'udafite ijambo. Turi mu isi aho systeme z'isi ziremerereye abasenga Imana. Ariko umuntu wese uzategera buno buhamya, ninginze umwami Yesu kuzamuremamo icizere, ninginze Imana yantabaye icogiye kuzamurengera. Wowe uhaye utwumva, usenge wivuye inyuma, usenge nk'uwiyahura, kandi ntusenge uhawe utikura. Iryo niryo banga nkubwiye password. Tutikure ntutongane n'abantu, ahubwo uje gutonganya Imana, uyibaze ngo se niki gituma yakurekeye mu maboko y'abanzi. Ubwira Imana ngo ntabara, hora, tsinda ababanzi bakubite hasi. Numara uceceka ishobora gutinda gusubiza Imana, ariko umunsi yagusubije n'abanzi bazovuga ngo ugira Imana, n'abatizera Imana bakugerageje bazovuga kugira Imana, bazobona Imana yawe. Bibiliya ivuga ngo nibabona imirimo yanyu ngo izobatere guhimbaza Imana. Mureke gutikura, mureke amatiko, ariko murege intambara za Satani ku Mana yanyu. Imana izobagirira neza. Bwoko bw'Imana mukomere, mwihangane. Intambara yo ni nini, nimba navuze nizo zibujumbura, mfite n'izindi mpaye ncamo hano zikomeye cyane. Ariko nanone Imana iracari yayindi. Uko yahoze niko yavuze Eliya ku musozi Karumeli. Yavuze ngo Eliya ari umuntu nkatwe, ariko yasabye cyane ko imvura itagwa ngo igira amezi 3, imyaka 3 n'amezi 6. Kandi nguko yari irico gihe, n'uyu munsi nikwiri kandi kazageza iteka ryose. Murakoze cyane, murakagira Imana kandi mukomerere ku rugamba. Umwami wacu azaturuhura igihe ciwe nikigera. Murakoze cyane. Murakoze cyane, kandi turabashimiye umutumirwa. Yego. Tunashimira abadukurikira, audience yacu abari Yego. Support yanyu tubifuzaho, mudukorere subscribe, abo buhamya mu bugeze kure. Hari imitima myinshi tuzi ko irushe ibabaye, izanezezwa n'aya magambo akomeye y'Imana. Murakoze cyane, hano ntaco muzatuburana. Nakagaruka. Murakoze cyane.